Tayo mapanak jay kita ti taraking ko ma'am nakita di nga na may balbalbal tata te nakita nga may balbal ka ki amo nga gangangis indurong ko jay di bebe ma'am tata naidurong ko aglang lawi may ite naidurong ko nga aglang lawi makita ka mo makadayon napang ko kinita dagiti taraking ko nga baka ma'am tado jay mitiyanda ito ta agsublia na dami man yan ti bagata rin nga naidadatin ma'am dahil lang ma'am Ngam tatayin mo na nga nakita tayo sir mayat pay laong mat. when talaga kastami lang ma'am magang anges Ngam tatay may kadwagon daw yun sir Kastapay lang, ma'am. pinamayan tayon. ay pinanawa ko ma'am tadya may duro ni nagkapsuta may lakaya mitin ma'am ta nabangkag milaw na yan dikalman ma'am dikalman duwada nga talaga gababay dalata talaga kwente mo agay ayam da jay gidna yun dagituing ko na kidi pa amyanak dikalman ta naman nagpainumay gaputa masiyanak ma'am sinagay sa ida nga induran kasi ni Apo Diyos sinaidurong ko ida nga dua may amay ti panaglang lang ida tata di ka napangkuman kinita dagiti taraking ka awan damit ten awan makita nga may balbalay